Now, mapantoy man ang message. Yung message sa'yo pa lang, series iti material blessing. Ito yon, material blessing tayon. So din napalabas, ada rin warnings. Ngayon, ko din napalabas. Natiduwa nga focus sa'yo din napalabas, nga kailan makita yung nga talaga, nga pagayatan ti Diyos nga rumang ay ti anak na. Kailan may establish kayo dyan? The blessing of the Lord, it maketh rich. So if you are blessed, then you have that richness in your life. Kaya't niya po Diyos netang ag-manifest. Niya ba yung verses? Deuteronomy 8:18. Si basahan tayo. For in receiving this is the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which is what your ancestors anticipated. Okay. So it is He who gives you the ability or power, kakayahan, amen, to get wealth. So talagang agited ni Apo Diyos ti kakayahan. So kailangan you know how to use that ability. Amen? Nya ba lagi dyan? The grace of God, 2 Corinthians 8:9. Ititit ko lang nagdi verses nga mang prove nga pagayatan ti Diyos nga rumang ay tayo. Pagayatan natin kinabaknang. Nga umay ka na tayo. Okay? Basa? For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you through his poverty might become rich. Okay. So magita tayo, the gospel ni Jesus baknang. Bagi na aming kukuha ti Ama, daday suna jay heaven, yan pa yan naglasag, kukuha na amin. So very rich ni Jesus. But, in bati na amin ay, in mighty to about it ka, nailan sa ijay cross, nagbalin nga, napanglaw ijay cross. Nagbalina na lang nga napanglaw ijay cross. Dinailan sa ijay cross, he became poor ijay. Ti redemptive value na riyay, iti in work out yung kinapanglaw na, bayada na dajay, kinapanglaw, ta parang ayo na di bang believe. Ti gospel. So nga part ti gospel, ti prosperity. Okay? In work out ni Jesus. So kailan may establish kayo dyan? Pagayatan ti Diyos nga rumang ayak. Amen? Pagayatan nga saan nga sika dayay, umututang, sika diyag pautang. Pagayatan nga hangkang ipos, sika diyay ulo. So Galatia chapter 3, verse 7 to 9, about the blessing of Abraham. No, chapter 3, gana, verse 29, mabalin nyo, diretso na basahan dayay. Kasi, ijay, in verse 14 and verse 29, makita tayo amin ijay about material blessing, prosperity. Okay, sige, let's read. Understand then that those who have faith are children of Abraham. Okay, jay, sino? Ti anak ni Abraham. Jay na mati, okay. Verse 8. Scripture foretold that God would justify the Gentiles by faith, and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Okay. So, the gospel. So, kita yung nga the gospel na i-preach kini Abraham or the old books. Tiyan mo na duma, the gospel lang new. Handa nga mo nga the old books na i-preach ang the gospel. So, na i-preach ang kini Abraham the gospel, binilib na daday, so nga binmaknang. So nga, dayak pa nga na challenge. Timang bilib gam ti gospel rumang ay. So, kayo nga dila-dilaw no rumang ayak. Talaga kas na ti gospel.
Amen. Hallelujah. So, ano, believe kayo the gospel, mangyari. Okay, verse 9. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. So, makita yo, kay mamati, mabindisyonan mo lang kas kini Abraham. Ano the blessing ni Abraham? Okay. So, atrasan tayo the blessing ni Abraham. Awan the barrenness. Amen. Ni Abraham got very rich. 13, in the Genesis, verse 1 and 2. Even material things. Basa. So Abraham went up from Egypt to the Negev, with his wife and everything he had, and Lot went with him. Okay. Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold. Okay, tayo very wealthy. That's the blessing of the gospel. So, nadya the blessing the believer. Nadya the natawid tayo, the verse 14 and 13 in the Galatia 3. Okay, iso na i-crucify ni Jesus. Amen? Hindi na i-crucify, nagbalin nga curse, i-the cross, pantayo Galatia. 13 and 14, no makita yung the gospel. Okay, gospel. 13. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hung on a pole. So makita yun, sinubot na tayo di lunod tilintag di cross. Nagbalin iso na nga curse. Apa nga nagbalin nga curse? The redemptive value na di ay tapno alaan na di sarili na amin nga curse. Ket timay sa curse di ay curse of poverty. So inala na the curse of poverty. Tapno the blessing ni Abraham, umay karagijay Gentiles. Verse 14. Redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. Okay. So makita nyo dyan, that is the redemptive value of the cross. The verse 13. Iti gospel nga kunada. Kung kunata yun. Kung kunada the Bible. Nasubot ka ba? Oh, nakasubutam nga eh. Ije poverty, ije curse. So nga blessing ti umaikin ka data. What kind of blessing? Blessing of Abraham. Abraham is very wealthy in silver and in gold. Livestock. Amen. That's the blessing of Abraham nga natawid tayo. Hallelujah. Kailangan ba i-register ka na kayo rin? Tapos nung matulog kayo, you are blessed. Agreeing kayo, you are still blessed. Tiga po na nga you are blessed because of the gospel. Not because of your pocket. Not because of your bank account. Hango mo na ay, but one day, makargaan ti bank account mo, your pocket, because of the blessing of Abraham. Hallelujah. Kailan may register? Ijay heart yun spirit, soul, and body. Kapagayata nga bumaknang ka. Dahil kailan ma-establish. Tidak dumagamin, awan day ay kwarta daw, awan natawid da ka nagdadakal da, handa nga believe. Ti faith, padaan na ti awan. Hallelujah. So, oraw awanan ka dito'y lubong, awan natawid mo, if you believe, dita titawidam the jay richness of God. Okay, verse 29. Galatia chapter 3. Basa. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed, and heirs according to the promise. So makita yun. No, ada ka kini Kristo, then sikat kapututan ni Abraham. Kat sikat itagapagmana, ijay promise of blessing. So na jay, di kailangan nga ma-establish ka na kayo. So the blessing of the Lord, it maketh rich. And then number 2, and kwa kaya jay, warning, but iti material blessing, kailangan yung ayatan.
ti Diyos tayatan niyo. Kailangan nga hanyo pagparihasen ti money and God nga master you. Kailangan lata ti Diyos, lata ti Diyos tayo. Because no yatam ti kwarta, that is mapanan ti idolatry. Kasla kamat lang, agdaydayaw ti didyusan. Isu nga kailangan, ti kwarta sa nikwa, ano nga imats kini Apo Diyos. Napatpatag ni Apo Diyos dan money. Warning ko na dyan, napalabas niya. Isu nga, haan nga da jay hang ka makigimong because of money. Hang ka makigimong. Surutam ni Apo Diyos. Ano ipadpada iti panang kontrol ti money ken ka kenday panang kontrol ti Diyos. God is your God. Not money. Amen. So, warning da jay kada tayo. Nga ti kwarta, ano nga ilaw nga isunod mangi-manage kada kayo. Ang kayo pa i-manage ti material things. Da kayo ti mangi-manage. Tabad madi ni Apo Diyos ti ay. Hallelujah! Okay. So, ure no bumaknang ka still, ngagbiag ka iti righteousness. Han nga baliwan ti ugalim. Han kag balin nga prideful, no bumaknang ka. The more nga bumaknang ka, the more nga humble ka. The more nga maging generous ka. Maging giver ka. Amen. Hallelujah. The more nga bumaknang ka, the more nga da kay jay church. Kita nyo ni Abraham nga bimnaknang karkaro nga nag-serve. Kaya tikitaan nyo. Ang kayo tumangsit. Takaya ni Apo Diyos ngay katende kinabaknang mo in just a twinkling o panay. May salang akirum ti mata, wala na. Okay, so, kailan mawarning kayo dyan? Kayo agbalin nga natangsit. Lubumaknang kayo. Okay? Maintain nyo the humility and righteousness of God. Tandaan nyo guys, seek ye first His kingdom and His righteousness. Kailangan nagbiag ka, iti kinalintag. Tandaan nyo, iti karkaro parang ayon ni Apo Diyos, taday makay ayo kanya na. Ecclesiastes chapter 2, verse 26. Tuloy, ti teaching. Hallelujah. Kailangan nagbiag ka makayayo ti Diyos. Adaan pamati, at tinamati, they are righteous and holy. You need to walk in righteousness. Amen. Karo kang aghambal. Okay. Ecclesiastes 2:26. Basa. To the person who pleases Him, God gives wisdom, knowledge, and happiness. But to the sinner, He gives the task of gathering and storing up wealth and over to the one who pleases God. This too is meaningless, a chasing after the wind. Okay? So makita yun dyan. Yate ko na. Ti unbeliever, inikan ni Apo Diyos ti laing nga agurnong. Agipenpen. Ngam itad ni Apo Diyos, ije pakay aywana jay inpenpenda. Hallelujah. Iso nga kanihak, ti berbirok jay may ayo ti Diyos in malay. Hangad jay agipenpen ti mununa jay may ayo ti Diyos because
Oray no inpen-pen, dajay unbeliever, mapan kanyak. So, no, minsan, tiap apalan tayo unbeliever. Tintad nga ron ni Lord kadakwada, tilaing da nga gipen-pen, agurnong. Ngam, possible nga alaan ni Apo Diyos siya, itod na di pakay aywana. Jagbibiyag ti pamati. Agbibiyag ti righteousness and holiness. Hallelujah. Amen. So nga, kailangan ma-amen din tayo, dajay, panagbiag nga nasantuan. Tandaanan nyo, dagijay, nususar ni Apo Diyos sa Bible, holy men of God, dagijay, nususar na. Amen. Dagijay, nang isursurat, iti sauna, nasantuan dagijay, na isursurukon, iti holiness and righteousness ni Jesus. Han mo ngay aramidan, han mo ngay trabaho sa kagbaling nga righteous, na-receive mo dya righteousness, iso ngay workout mo. Dahil kasatayon, nadadal ko daitan. Nadal ko da jay grace nga mang change the life. Kat nadal ko da jay sikat ag obey first, sa mo ma-receive. Tinapanan ni ti adal ko, grace nga talaga ti first. I-receive mo and then i-work out mo. Dahil tunay. Hallelujah. Ang adjay grace nga license susin. Grace ti righteousness. Because parabor ni Jesus. Ngayon na-receive mo, pursue righteousness. Ibiyag mo. Till the end. Dahil kailangan tayo pa yung workout. Hallelujah. Pati ito pa salvation, work out your own salvation. Na-receive mo sa salvation by grace. Pero kailangan agbiag ka nga na-save. So, that's our teaching. Awan tayo jay grace nga konformidad aramida. Awan tayo matijay under the law nga sikat yung mga workout nga umon-una. Amen? I-receive mo nga libre sa mo i-workout. Okay na. So now, no, makayayo kay ti Diyos, itad na dyan inurnong na. So nga, ang kao mapapal. Amen. Ang kayo nga naapal. Dati ayat ti Diyos, awan apal na. Amen. Okay, may sabay. Proverbs 13, iti verse 22. So nga talaga kayo nyo agbiag nga makayayo ti Diyos. No kayat yo ti rumang ay. Ang kayo lang nga gumaget. Padasan mi neta. Inanang ko nagaget. Bumangon ti alas 4. Kiparbangon. And then sumursurot kami mat nga pa nagtrabaho. Kana kami manan ti alas city. Iti rabi, nga ni hanuan makitan, di dalan, awan rin marangayan mi. Sungahan nga garanti, tinagagat. Ure nagagat ka. Han gayong nga garanti nga rumangay ka. Sungado tinagagagat piman dita. Nga mahandalata nga rin marangay. Sige, para sa inyo panunot. No sino tinagagat nga rin marangay? Nagagat mat ka tiyag tartrabaho ti kalsada. But praise ka nga dada. Tanawan da, ay awan. On pag naantilugan din nararang ay. Nagagat mat ka. Tagijay, makipurpur diya. Diba? Nagagat mat ka ti pangkipurpur diya. Pero sang kasapul, sang kay apoy lata. So nga garanti. Ada di Proverbs mo kidino, nagagat ka, mangan ka, kuna na. Wen mangan. Kumahaan nga garanti. Okay, sige, mapantayo. Proverbs 13:22. A good man. Amen.
A good man. Good person. Sige, basa. A good person leaves an inheritance for their children's children. A good man. Ti pansinin nyo ba dia, a good man? A good person. Ang ada iba tinang adagos nga inheritance. A good man. Hallelujah. Amen. Tuloy. Oh, papanana jay in-store na? Jay righteous. So nga kayat ko agbiag ti righteousness ni Jesus. Kayat ko agbalin nga good man in Christ. So nga nagay tinipilapan nyo, kaya tumarumangay nga talaga, kingdom of God. Nagita, tapno itid na, pati inurnong na. Woo! Nagganas. Hallelujah! So a good man, righteous man. And then, righteous nga dawaan ti wisdom. Proverbs chapter 8, verse 18. Nagito, itikwan nyo. Kita nyo no kaya't rumangay. Ano lakay kayon? Rumangay kayo kayo dito spiritual. Unan nyo ta, agpaso kayo malangin. Awanan gundawa yo. Rumangay pay. Wala tanong lakay ka kumapang ka no. After 2 years, awanan ti time mo nga mangi workout. So nga spiritual na. Amen. Irugugin pa lang agulak ka. Hindi ka bala nag-api ka mapangkan. So, okay, verse 18. So nga lagi oy ag-ubing pala, kakabanwag. Tanggan nyo lagi ito eh. Lagi diyan lalakay, mangan kakit din. Praise God. Sige. Okay, mapantayo di verse 17. I-start tayo. About wisdom na ito ya. Chapter 8, the Proverbs, wisdom. Amen? Wisdom ti umawawag. At kunanay jay, I love. Okay? Okay, daya di bagbat na wisdom. Verse 18. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Kita nyo? Wisdom na yan. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Timay sa kailangan, wisdom. Kita nyo the King James. Riches and honor are with me. Yes. Durable riches and righteousness. The prosperity mat ijay NIV. So makita yo, tikayan the wisdom ngay supply kinabaknang. Kaya di agpaot nga kinabaknang. Honor. Prosperity. So, hanga umdas nga nagagat ka, you need wisdom. So, kailangan, ikunan ni Apostle James, kurang kayo kayo na sirib, agkararag kayo. So, agkararag kayo to wisdom. Alam ko may example ko lang, very simple. Seperti dayo ti garden mo, ibunag mo. Okay, mayat, nag-apit ka tayo, ibunag mo. No, ang kangananad, baka isutimang patay king ka, dya inapit mo. Karo gaputi ayat mo, na overload. 70 kilos mo, nagawit ka ti 85. Dapat 70 kilos mo, 65 lang tayo itom. Kaya di maximum mo. Oh. Pero no, minsan, 70 kilos mo, 85 pinawit mo. Overloading. Tanangina. So you need wisdom. Agikabir ka ti pulit ha.
Ang kag-awitig ho, yun na lang. Amen. Example lang di ay. So, amoy the wisdom of God. Diyan nalaing nga agplano. Diyan muna ti mangyari no bigat. Kita nyo the wisdom ni Joseph. E in-interpret na ititagtaginap ni Paraon by his wisdom in preserve na di apit ti taga-Egypt. Ta nagpaarami di suna kadagijay storehouses. Kadagasam na jay nag-imbak na iti pang 7 years. Oh my Lord. Because of that, gapod yung kinasirib nga diyay, naawanan ti sanikwa ti aglawlaw, nis nation. So uray da amana, napanda na gumatgatangan ti kananda. Gana na igatatang ran aming nga kwartada. Gana nga awanan, next. Dagijay dingwanda, dagijay baka, kasyay. Idi na ibus manan, dagadan. Idi naala na aminan sa nikwada. Oh my God. Sino nang ikabilidyahe nga laing na? Ni Apo Diyos. Apay ni Solomon nga binmaknang? Because of his understanding heart. Nalaing nga negosyante. Isu nga isurat ng alala, tibalitok ditoy Asya. So, dajay, nagan nga rukono ditoy, ayan tayo mga Pilipinas, kat Ophir nga rod. So, ditoy da nga ng alala, da Solomon, tibalitok. So, nga talagang adu balitok ti Pilipinas. Pero apay nga, awan Romar. In lamang dan. An nga wisdom ta gilalamang. Tano ilamang mo, han mo gaston, maunat ka mo lang, ilamang bawan. So nga dapat iparwar de balitok ti Pilipinas. No talagang dati dudulin ni Marcos dapat iparwarnan. Yes. Takausara na ngayon kumadi. Hallelujah. Parwan na kitin tagkali dati ti kurudo. Tatanulan na ta isalpot da ijay Saudi Arabia. Magnay jahunag. Ito ti wisdom. Imen sanga jawi sinisikap. Kita nyo ti kalkalsada tayo dito ada kontraktor ito Praise the Lord. Ala ni tagal na konsensya ni Vice Governor. Tapos siyempre, di kontraktor ka ron. Alalaan na ti kwarta. Kung kita nyo di kalsadang. Anpay nga matawunan, nabutanan. Istorya na ka ron. Di steel bar, indalang iaabang. Nakaabang di mixer. Kunwari agibuhos siminto. Ito no pinicture na, inguyod na mo lang di steel bar. So, one steel bar di kalsada tayo. So, nalalaing pa'y danuwa. Amen. Nalalaing na ba'y di at awan pa'y unay siminto na kat makapatakder na tituring o umabot sa dilangit. Because of the genuineness of their heart. Or, handa nga kurakutan. So, ngahan mo kurakutan, tibiyag mo lang. Amen. Sa bali na ito yung wisdom of God. Ngamang pabaknang tunay ang sinisikap. So, ang dawatan nyo, basta sumirip kayo, lumakatibiyag. Numasirip ka. Ngam no ada mulmuloong basit, narikatibiyag. So, the word of God, pasirib na even the simple ko na nangarot. So, sumati dinawat ko, wisdom. So, tinawat ni Solomon. Hanga umdas, tijay nagagat ka. You need wisdom. Tauran nagagat ka sang kasapul, sang kay apoy latahuay. Kurang eh. And the next, budgeting. Okay, Proverbs 21 verse 20. Nayon na gito ya.
At yung talaga rin tirumangay. Anyong alununan amin. Budget kayo balata. Basit man unudakal, start. Di ba? So, awis ko ngayon kayo matindar ti material blessing. Tadenggan nyo na gito. Amen. Kami binmak nang kadya warning launay denggam di ay. Kanarigat. Ti ama warningan. Adon ti binmak nang atin mangsit kabinmagsak. Sino bumak nang ka? Katumang tangsit. Whew! Amen. Okay, verse 20. Pasa. Another gulps. Gulp theirs down. Alun-uno na. Kanina amin. The King James. Okay, kita nyo man ang masirib ti kasday. Amen? But, ngabday foolish, ti maag, gastuso na amin. Nalaglagan pala nito King James, tagastuso na. Nadaya nga isamul namin. Adaba dita itikwa, ti Living Bible. Sige, suti plus mo. Okay, basa. The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Saves. Amen? Muna ti ag-budget. Now, ibalance sa'yo dyan, di kayo agurnong ti sanikwayo ditoy, tatakawan ti mananakaw. Matthew 6:19-20. Agurnong kayo ti sanikwayo sa dilangit. Di ba teaching ti Bible ay? Sa kumanan ibaga nga, agi-save ka. So, contradict the dyan nga verses. Timadi, jay agur or ornong nga panawa namat lang. Ngamno agurnong ka for a purpose, mayat, tabinilin di Bible, ang kakin kuton, sika nga nasadot. Amen. Taobsorbaram day biyag ti kuton, tamasirip ti kuton. Nga no, summer, rumwarda amin. Agbirok na ti kananda, kat ada i-restore house da, ijay balay da ijay daga. Da pangidulinan da ijay. Tamo da kami, no natutudo, handan nga makarwar. So nga gurnong da no summer. Dati wisdom. Haan nga amin ijay biyag mo, kat ada income mo. Even negosyo. Diyan negosyum tatakas pangarigan, yan negosyum. Ano nga mo no anya nga klase iti umay nga future. So nga dadakaruba mi, kunana. Tatakat kailangan masirib kami nga mangusar kada ito'y nga blessing mi, baka one day hanan nga click to business mi. Kita nyo kadi, even nagibubuksiniro, nga foolish, idi kabanbanwang ganda, apog karanan out ti kalaban. So sikat. So ano kwartada? Gastos namat ka gastos. Idi, umayad si Pulin makay, nanak-out. Naluma. Kita nyo ni Nabarite, nagbaling ka kakaasi. Amo yun, di buksinero nga rin. So possible ni Pacquiao, nohan nga ganan. You see? Tahaan nga kanayon nga champion.
Uray pa'y hangan abak, one day, lilipas din. So nga habang nga sikat ka, i-manage mo wisely. Ang ka nga gulp. Kasi one day, baka kanton nga sikat. Artista. Kita nyo daga artista nga si sikat. One day, awanan pagtrabahuan na. Kakaasi na. Ngam awanan sa nikwada, tag-gulp da nga gulp. Handa nga nang isi-save. So nga uray da kayo. Gaputan nang natatatin natin gulp ka nga gulp. Baka next month, bumagsak. So tata, agi-save kan. Now is your time. That's wisdom. Alala yo, ti-teaching. Ngam no di aguro-oron nung ka lang kapagaman kat natay ka. Dati kinamaag. Awan ganas mo nag-urnong. Tay nimutam pati bagim. Ngam no, ada ti purpose mo. Agurnong ka, tapno mapan ka ti mas dakdakkel nga negosyo, mayat. Kaswaringan barbecue tata ti negosyo. Kunak mo na ti nalaing nga tao, uray wang kukwarta na bumaknang. Ti amon kami ti dumati puunan, panay milyon. Mabalin mat ka ti 500. Okay. Kang kayo ti kuha example. Aday di ti agilaklako ti sabang. Sabang aday nalom. So napan kami, obserbaran mi gumatkatang. And then, ada gumatang ti talo piraso. May isa nga di sinapad nga kunada. Ada di talo, 5. Kunat. Niyamot na 5. Talo man nga piraso. Wah, timot nga kaala di sinapad. Siyempre, masiksikuran. Tatako na. Ano ngay mati maganganan siyam? Di may sangal daw. Kababaan, 500. Maka 1,000 anak mati one day no mamingsan. Nagtatal na ka siya ka pastor. Ti allowance ko pa'y at that time 300. Ti 1 month. Kung babain mo nga agin hanga makaano si Jay. 500 na ti one day, siya ka 300. And then, ano mo ti kinkindi, Jay sayangan. Manong ay mati ka na siya, ti kinkindi lang. Kat ko na, ada mo 1,000. Ti one day. So, malagayang nga, ada pala no, misan, isunat aglabgip. Ada pa iti, nainted na kada kami, hindi nga, mga 5,000, 10,000, hanapin na bayadan eh. Wala na labgip ko, pastor. Anyo bayadan? Sa kinakla ko tikindi, timin ng aramid dyan. So nga, ngam ti kagrabian. Naggapo kapangan, 2 kami di may sa pastor, nagmotor kami, nakiangkasak, di pastor. Tata, iti lumabas kami tadalan, itatublay. Ada ti maskulado, agkalkaling utan nga ada ti box ng pang ice buko. Kiring. Kung kuna nakot magmag na nga kalkaling utan. Ay apo mat awan ti panpanunot na dayto imit nga tao. Kung kuna day ada motor na wun nga rod ako kuna. Ket apo ti panang uyaw mi. Nagjaklan nga karni ket angag birok ti trabaho na nga mayat. Itata, inubortikan mo yata, magmagnangarod piman. Ang kami palang mat nga gumatang. Uyaw ti amumi. Tatasin magpat kami. Adat to iti agilaklako ta isbuko, kenorabi ag barbecue. Itata, nag-interesado ak.
manuba ti ganansyam ti isbuko. Ti isbuko nga ilaklako mi nga minalaan mi dayta ti no dagiti pinipig nangingina. Ngam basta ti patong militar, 2 hinggana ti 3 ti maysa. Kat mano ti may lakom ti 1 day. Makailako ak ti 500. 3, 500. 1,500. Nabay-bay inanak mo na dyan. Iso no rabi ita, awanan gumatang ta isbuko, barbecue. So, agbalot man na nag-barbecue, adaman ang ganan siya na. So nga, manipo di jay, Apo Diyos, pakawanan na kami, kasi ayan, nauyaw kami launay. Madikon taguya-uyaw. So kita nyo di puunan da. Urewang ko kwartam. Taing kalang angkatan de isbuko. Consign sa mo bayadan no malakom. Tured laeng. Natako kami na igurot. Kakaman taon. Day bain mo tiyam mo. Kaya nyo nagilako-lako di kalsada dita. Mas aspalto dita. Taga-bababi man. Pan nagilaklako ka nyo, uyawon na kitip. Lakkel na ganan siya lapay. Kayat na mo tadjay no awan. So nga tatahan ako nga uyaw ichay na. Mani ko na. Nabsug kami kasi lang ito ibaga nga eh. Awan, matet yung nga tao, adikit. Katman palas dita ka. Nakakinas dayan. So nga, dadjay kayam tagbiag, kayam ti rumang ay. No anya gamin ti libel mo, ijay ka nga start. You need the wisdom of God. Nawatan yun. So dadjay di pamayan. Hallelujah. 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 You can do it. Kaya you die because of the life of Christ. Amen. Katum lang di babain mo, tured. Kailangan. Amen. So nga, ni Isaac Miman, hindi naming san, dadi nga ron nagilaklako na gidya youth. Isaac, anadam na ita, makagbalin nga business people na kita youth. Kahit ko lang ay surwan, tapno ko kitaan dati kasante agbiag. Kung na isa, kaso nga nag-display data, nag-ilaklako na. Ada nakalako, ada ti awan ti nailako na, ada ti basit ti naglakuan, ada ti dakkel. You see? Amen. So, nag-start na piman. Makmakan. Hallelujah, tinlako da. Manulang pupunan da, basit. Kasi ka diti kasayo. Ang masapol nga milyon gamin, ito no, 1 milyon mo. Kasi ano tirumang ay. Dahil, urag kalkalingitan kata isbuko. Gagatam. Amen. Now, nakaadal kayon? Yes. Kita nyo, day one day dakot 1,000, di 30,000. Uray bagamon, hanggang gilako sa pamingsang, da kayo, Domingo, ada kayo to'y. Wednesday, ada kayo to'y. So, adati 8 days. 22, dajay, aldaw yung agtrabaho. E di 22,000. Nakagimong ka pa eh. Baka pa intugot mo pala dyan, balot mo to'y. Ay, ginulpin pala na ito full time. Ay, hallelujah. Amen. Hindi, nainayon pa lang. Bis nga ka pala nakigimong, nag-gin ka ba lang? That's life.
Amen. So kasi lang, very simple. Ti panagrang ay gayam. So nga dati Biskaya kongregasyon tayo. Idinaadadal na nagito teaching nga dito. Iso na dati tumakder no. Minsan naglakamot kami di bumaknang. Ta nagmilyoner eh. Nagmilyoner eh. So na nga ron dati ginmatang day dagay dyan. Nagpatakder tayo piman. Eh day dagana. Ti building. Hallelujah. Nung kita mo kaslahan nga mabaling nga millionaire. Nga millionaire mat nga talaga. You see? Hallelujah. And then last, anyo lipatan ti giving you. Diyay di pangi-instoran tayo nga maysa. Kin ni Lord, ti pagmulaan, pangi-investan, because isuna iti nangibaga. Ngano, ginvest tayo kanya na, i-multiply na diyan. Amen. Given it shall be given unto you. Praise down chicken together, running over. Empty, kaya't kung ay kwede, 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19. They're blessing you. Ano liplipatan ni Apo Diyos. Hallelujah. Dayawan nyo isunay dyan. Okay, basa. They should be rich in good works and should give happily to those in need. Yan. Kita nyo? Seeing ready to share with others whatever God has given them. Yan. Kailangan maging generous kayo. Okay, tuloy. By doing this, we will be storing up real treasure for themselves in heaven. Yan. Umuyo ka sa lang nga bumaknang kay heaven? Giving. Ditoy. So nga, ti kasana nga ron nga kunak nga mangi-convert ditoy, kinabaknang mo ditoy, agbalin nga kinabaknang mo ijay, true giving. Iso tinakitak. Iti Bible. So nga, ni Jesus, sursuro na rin ay, takayat na baknang ka manan jay heaven. Hallelujah! Ag-invest ka. Tisanikwam ijay. Tapno baklang ka manan. Tuloy. It is my own saving investment for eternity, and they will be living a fruitful Christian life down here as well. Oh. Amen. Praise the Lord. Yan. Kahit mauti ag-invest, duwa day. Mabalin mo tito'y earth. Pero kita nyo, ti met nga pag-investan, day sigurado. No bangko ti pag-urunungan nyo, for safekeeping lang day. And nantayo nga mo, baka i-control ni Antichrist this coming days. So, mayamayat, at ipang-investan nyo, talaga nga agin kayo. Hallelujah, daga, mayat ti daga. Basta malinis title na. Kasi awan ti pabagsak, ti presyo na nga daga. Ngumina nga ngumina. Hallelujah. Amen? Okay, nga may mayat ijay heaven. Again, best kayo dyan. Kaya na nga i-multiply nga subliking ka dito eh. So, nagiging ti kasante rumangay. Amen. Kurang pa siguro dahil. I know nga nakatulong. Tapno rumangay ka nga talaga. So, nagiging in-instruct mo't ka tinaduman ni Joe Predi kat in-instruct niya. Ag-business ka, kuha ka pa eh. Pagsangayom day negosyum. Ag-branch. So, nag-branch day bakal idi. So nga naman ang negosyo na, gilako tilugan. Kaya na dumapay. Amen, gistay pasuko na ti kalsada, siyak ng upay. Dajay sikati financer. Inupay ko basit, adong orti anomalya. So nga rod nga ni kapsat tayo nga, kusalan nga rod kat ting give up na di ay. Amen.
So nga kakasyay, iti kwa, hanyo la tapas pasukan ti illegal. Hallelujah. Amen. So nga dyan legal lang. Hallelujah. Amen. Tanong ni Lord Tagmob, talaga nga ma-amaze ka. So, rumangay kayo. Desire. Desirean nyo nga rumangay. Ngamaan nyo pang sarili to fulfill the plan of God, the purpose of God in your life. Amen? Okay na. So, I believe nga naawatan nyo iti material blessing ken kausarana. So, ado kung mamatulungan nyo, no bumaknang kayo, dahil titunay nga baknang. Ang adi bumaknang lang kat sarili na lang. Dapat ado matulungan tunay ka nga baknang. Okay na? Sige, tumakter tayo. Woohoo! So first, kailangan nyo biliban, pagayatan ti Diyos, nga rumangay kayo. Ket adan kada kayo di blessing of prosperity. Ada kada kayo di blessing ni Abraham. So, adan ti potential yung nga rumangay. Ag millionaire. Ada kada kayon iti ability. Capable kayo dyan. Amen? Warning lang, ang kayo tumangtangsit. Hallelujah. Iwasan di pride. Agbiag kalata nga righteous and holy. Habang nga rumarangay ka, humble ka. Oh, yes. Amen? Kan susurwam tag budget. Susurwam nga gisave. Oh, yes. And desire nyo ti wisdom. Nga kas kini Solomon. Kas kini Joseph. At iyag na dajay. Nga durable riches. Hallelujah! And kailangan nyo nga exercise na dajay generosity. Nagita iti kailangan nyo iti biyag. Okay, gumagat tayo matlang. Pero han nga umdas sinagagat, awan wisdom na. You need wisdom. So lift up your hands now. Let's pray. Amaming nga Diyos, tinay ito nga oras. At to'y kami nga nagdangag karisam, nagita may iti spiritual, physical, and material blessing. Ngayon, work out the gospel. So, salamat, Father God, nga pagayatam amin, nagitoy ka na kami. Tawadan mo yung may register. Tawadan mo yung ma-renew. Tikapan panunutan mi. Tapno makita mi, dagitoy nga design mo. Makita mi, dagitoy nga in plano. In Christ Jesus for us. Tulungan na kami nga rod nga rumangay. We need your wisdom. Itira ito'y nga last days. Because kailangan mi matlang di kinarangay tapno ikas mas adadu ti maaramid mi. Adadu ti matulungan mi. Kat karkaro pa nga maidayaw ka. But help us. Itira ito'y nga area ti panagrangay nga saan kami nga tumangsit. Saan kami nga ma-deceive? No diket di iso ito karkaro nga mangitad ka na kami ti humility. Karkaro nga gumagat kami. Karkaro agbalin kami nga generous. Karkaro mi nga ipatungpal. Dagi dyan na nga yabam ka na kami. So Father, tawatan mi nga rod. Karagito'y nga nagdangag. Nga i-manifest mo iti material prosperity. I-manifest mo ijay business da, ijay farm da, ijay trabaho da. We pray for promotion. We pray iti income. Nag-multiply.
We pray nga ma-break ti anyaman nga curses nga natawid naman kadagiti lulong, lulos, lulas, parents, anyaman na kanyang spirit, curse of poverty, spirit of bankruptcy, in the mighty name of Jesus, dawatan mi nga ma-break, maparot na gidya nga ramot, kat ma-establish, daytoy nga saom, word of blessing, word of prosperity, by your spirit, the spirit of prosperity, tiagrain. So salamat nga tataking Kristo, tiagrain kada kami kat life. Tiagrain kada kami kat blessing. Agsipot tayo soon tinatawid mi. So I commit this congregation unto you. Nga amin da nga nagdangag. Katumay ti renewing. Ma-renew da kapan panunutan. Tapno makita da nga they are blessed. Adaan na the ability to get wealth. Salamat, Father, nga in these last days, i-promote mo na gito yung anak mo. In Jesus' name, amen and amen. Palakpak ka ni Jesus. Hallelujah.